Generalni sponzor emisije Azbuka zdravlja, kompanija JGL i brend Aqua Maris. Pa dobar dan. Dobar dan. Moram ovako desnom rukom, može i levom od srca, tako? Da vas pitam kako ste. Dobro, super. Jutarnja priča. I u dobrom društvu. U najboljem društvu. Svakako mora biti pozitivna priča i dobra priča. On i ja se ujutru, već od 6:30, naše vreme, ustanemo, prošetamo se i kreće novi dan. I kreće novi dan i kreće posao, je li tako, posle toga? Ne. Prvo idemo na rekreaciju. Jedno 15 minuta mi treba do mog tog mesta gde ja idem, to je moj Alkemist, gde idem već 17 godina. To je 1 kilometar zagrevanje. Onda sat i po tamo vežbanje, kardio, tamo se istuširam i još kilometar da se vratim, onda ide sređivanje i kretanje na posao u ordinaciji. Saša, 17 godina tako živite? 17 godina, ali uvijek sam išla na rekreacije i pre toga, znači od početka studija, nisam se dala, ali ovo je fantastično, zato što su to, da kažem, polupersonalni treninzi gde nas je 5 u grupi i svaka dobija ponaosob vežbice i tako, divno mi je. Da, i onda morate imati motiv, je li tako? I kada imate ljude koji su takođe oko vas motivisani da žive zdravije i bolje. Tako je, uvek to, da bismo sve izdržali. Tako je. Koliko se mi sami moramo zalagati za to da imamo tu negde motivaciju koju vi nosite svakim danom? Pa to mora da bude u nama. To je ono što treba i da budemo svesni toga prvo da, ne samo što je to zdravo, nego je divno tako početi dan. Kad ja znam da sam se išetala, da sam se izvežbala, pokrenula metabolizam, šta ćete lepše, smirena, onda mogu sve. I onda imate dovoljno energije za ceo dan ispred vas. Da, iznojila se tamo, sredila sve i tako. Divno. Recite mi koliko porodica negde ima vremena za sve vaše obaveze da se posvetite vi porodici i ona vama? Ja mislim da se mi svi jako dobro dopunjujemo i samo je organizacija u pitanju i naravno čovjek mora da ima radne navike da sve radi kako treba da radi. Ali svi smo tu, usaglašavamo obaveze koje su ipak negde zajedničke. Kuća je zajednička. Ono što ćemo danas spomenuti to je i negde ono što vas je predodredilo da se bavite upravo ovom delatnošću, odnosno da ste ginekolog, lekar. To je i porodica koja je negde bila uz vas, zato i pominjamo, i otac koji se bavio upravo ginekologijom. Prvo, moj otac je poznato ime u toj ginekologiji, preneo je ljubav, interesovanje na mene i na moju sestru. Ali ono što je još dodatno, to je da, pošto je tu bilo, mislim, živeli smo svi zajedno u toj našoj kući, moj suprug i ja, 3 dece, mama, tata i moja sestra sa zetom i njihovo 4 dece. Znači, mi smo bili jedna divna zajednica, jedna komuna koja je sve delila i uvijek smo se smejale kako ta naša deca se obraćaju nama mama, teto. Znači, tu se nije moglo da pravi razlike jer smo ih jednako hranile, presvlačile, vadale po školama i zetovi i svi. Bez mame i tate, ja mislim da ja ne bih sigurno mogla da postignem sve što sam u životu postigla. I svakako pravi uzor na koji ste se i vi ugledali i na koji se danas ugledaju vaše deca. Ja se nadam. Nadam se da je tako. Htela sam isto negde da vam postavim pitanje, upravo vezano, krenuli smo od porodice, a vezano za taj neki odmor. Danas je i odmor itekako važan, pored svih aktivnosti, pored posla kojim se bavite, koji nije baš tako jednostavan, ume biti i stresan. Šta je ono što vas opušta tokom leta, a šta tokom zime, pored šetnje sa psom? Nisam skijaš, znači, i ne volim ove zimske sportove, iako sam zimsko dete. Tako da smo, moj muž i ja, vrlo često gledali da bežimo u toplije krajeve kad dođe ta baš jaka zima. A leti mi imamo na Adi splav i mi se preselimo preko leta i to nam je pravo uživanje. To je 15 minuta kolima do našeg posla, tako da je u stvari normalno kao da smo i ovde u centru grada, ništa nije nešto dalje ili komplikovanije. Voda je čudo, voda vas smiruje, voda uzima sve te neke negativne čestice iz vas, tako da je to za mene pravi odmor. Dakle, uopšte nije potrebno mnogo da bismo bili srećni. Ne, naprotiv. Ja mislim da moramo da shvatimo da su zaista, sad ću citirati, sitnice koje čine život možda naša osnova. I uvek se divim kada vidim kako Japanci čekaju da trešnja procveta, kako čekaju zalazak sunca. Znači, moramo da prepoznajemo oko nas
sve što može da nas ispuni, a zapravo i ove boje jesenje, mislim da su nešto u čemu mi možemo da uživamo svakodnevno. Često prođemo, a ne registrujemo, a to je u stvari naš život. Tako je, možda najbolje vidimo kada imamo malo više vremena, ali i kada se potrudimo da ga napravimo, tako? Mislim da moramo da pravimo za sebe vreme i zapravo treba svoje obaveze prilagoditi svemu. Sve može da se stigne samo ako je dobra organizacija u pitanju, tvrdim. Ja sam uvek pobornik dobre pozitivne energije i mislim, nisam za licemerje, nisam za laskanje, ali mislim da je lepo kada sretnete nekog ko je nasmejan, ko je pozitivan, pa vam da i neki lep kompliment, posle vam to nekako taj dan bude i lepši i lakši. To je svakako ono što ćemo mi danas dobiti, a već smo nekako i dobili čim smo vas sreli. I ako se slažete, malo bismo prošetali sa vama pa nastavili razgovor o ordinaciji. Može, kako da ne. Divno. I kako se zove pas, to nismo pitali. On je jedan ošišani maltezer koji je malo starčić, ima već 13,5 godina i zove se Beki. Beki, da. Prošetat ćemo zajedno sa Bekom. Malo da i on ima dušu. Svakako, svakako. Saša, osnovna delatnost svakog lekara je preventivna zaštita. Koliko se vi kao ginekolog zalažete za neinvazivnu dijagnostičku metodu, ali i terapiju? Prvo, moramo da raščistimo da je preventiva ovo što vi sada radite. Znači, za početak, vrlo je bitno vaša reč. I kao profesionalnog novinara koji se bavi time, medija i tako dalje. Osnovna stvar je takođe da pored toga preventiva počne već od malih nogu. Znači, učimo decu već u kući kao roditelji da treba da vode računa o svom zdravlju, počevši od toga da peru ruke. Higijene. Sve to. Potom, škola kao vrlo bitan segment takođe. Ja sam se jedno vreme i zalagala da se te stvari malo više pričaju u školi. Da ta deca dobiju elementarne osnove iz oblasti zdravstva. A mi kao lekari smo sledeći stupanj. Znači, naše je da pre svega isto tako kroz razgovor isto edukujemo, da se bavimo osvešćenjem, kako bi kazala da, konkretno ginekolog sam, pa sad ću govoriti naravno o ženama. Žene treba da shvate da je mnogo značajnije da preventivno radimo sve, da svi ti pregledi budu bar jedan put godišnje rađeni, koji će obuhvatiti detekciju i samim tim prevenciju promena, svega onoga što mi možemo da vidimo. A mi kao ginekolozi imamo prednost da možemo, na primjer, da vrlo lepo vidimo od spoljašnjih genitalija preko grlića kao početka materice, a sad imamo mogućnost da i unutrašnjost materice i naravno jajnike, znači unutrašnje genitalije, lepo vidimo ultrazvukom. Po meni, jedan od najvažnijih segmenata u našem poslu je upravo ova preventiva i širenje svesti o svom zdravlju i brizi o sebi. Vaš otac je takođe bio lekar. Da li je to put koji vas negde odredio? Sigurno, sigurno. Znate kako, to je bilo, u našoj kući se kafa pila uz tu vrstu razgovora. Mama je bila uveliko u manjini, ona je bila pravnik, završila je prava i studirala je čak i muzičku akademiju, klavir, što je nju posle opredelilo za divnu granu, bavila se autorskim pravom. A tata je očigledno zarazio i sestru i mene, pa smo obe postale ginekolozi, a pritom da dodam i mog ujaka koji je bio isto ime u toj ginekologiji, tako da nijedna kafa oko koje smo se okupljali svakodnevno, tako reći, nije mogla da prođe bez nekog slučaja. Znači, tata je svakako imao najvećeg uticaja na mene,
Ali kad to kažem, ne mislim samo na medicinu i na kasnije odabir specijalizacije, nego upravo ovo što ste vi kazali, na jedan odnos prema pacijentu, na jedan humani odnos, na to da treba voditi brigu o svom pacijentu, o svakom pacijentu. Da nije ni važno ko je taj pacijent. Ja najčešće i ne znam čime se moja pacijentkinja bavi. Ona je za mene moj pacijent i moja briga. I kada sada sumirate rezultate koje je i vaš otac postigao i vas danas, posle tolikog dugog niza godina, da li ste prosto zadovoljni, a verujem da jeste, rezultatima koje ste i vi postigli, možda negde ste i nadmašili oca? Nisam ga sigurno nadmašila, mislim da ga još uvek niko na ovom tlu nije nadmašio. On je zaista bio ne samo u našoj zemlji, nego i u ovoj okolini, možda jedan od najvećih, ako ne i najveći ginekolog, tako da teško ga je dostići, a tek premašiti to nikako. Ali je za mene svakako najveće priznanje bilo to, najviše sam od njega zaista učila i imala sam, što kaže, priliku i sreću da operišem sa njim. Najveće priznanje mi je bilo kada posle neke anti-operacije zajedničke koje smo radili, mi je rekao da ti kažem ti za ovo imaš smisla. Zašto? Zato što je on vrlo retko hvalio na svoju decu i tako reći podržavao nas je na sve druge načine, ali bez mnogo pohvala. Tako da nadam se da sam ispunila njegova očekivanja, bar delimično. Sigurni smo. Svakako, rezultati su to je najbitnije. A sada kada pričamo, Saša, o tom odnosu pacijenta i lekara, koliko je važan taj odnos pacijenta radi ostvarivanja punog poverenja prema lekaru i obratno, kako bi se prosto došlo i do uspešnog lečenja? Moj odnos prema pacijentu je uvek takav da gledam u njemu moju majku, moju ćerku, moju sestru. Znači, taj pristup je neophodan ili kako bi meni bilo. Znači, za početak vi uvek morate da priđete sa punom brigom i punim interesovanjem. Nikada ne prevarim pacijenta, znači nikada ne prećutim. Uvek kažem o čemu se radi, samo naravno i tu čovek mora da ima način na koji će se to saopštiti. Pa čak i neka vrlo teška dijagnoza nije toliko teška ako znate kako da je kažete. U svakom slučaju pacijent osjeća vašu iskrenost, vašu otvorenost za sva pitanja, potpitanja i osim toga želju da ga potpuno zbrinete. Kada to kažem, ovde u mojoj ordinaciji ja ne radim velike operacije, ne radim porođaje. Porođaje radim u privatnim bolnicama, velike operacije isto tako, ali sve što su male operacije ovde završavam. Hoću da kažem da ono što ovde ne može da se uradi ili eventualno ja ne radim, svakako ću obezbediti pacijentu da uradi tamo gde mislim da je najbolje. Najvažnije, bez ikakve sujete, i to isto pacijent osjeća, najvažnije je da pristupite bez sujete, isključivo sa željom da pomognete. Koliko su žene danas odgovorne prema sebi i prema svom zdravlju u odnosu na period možda pre 30 godina? Pa, znate kako, meni se čini, ja sam dugo radila do pre 6 godina paralelno, sad moja ordinacija postoji već 20 godina, znači do pre 6 godina radila sam paralelno i u državnoj jednoj bolnici, gde sam čak bila i na čelu te kuće jedno vreme, tako da tu paralelu možda ne mogu u potpunosti da vam dam, zato što pacijentkinje koje vam dolaze privatno očigledno vrlo brinu o sebi i one su zaista revnosne, čak i na manje od godinu dana dolaze. Ali one koje dolaze u bolnicu ne bih mogla da kažem da su do te mere revnosne. Možda zato što je to možda malo i komplikovanije i uputi su potrebni, možda se malo više čeka i tako dalje, a možda je i problem u tome što nije svest do te mere, da kažem, podignuta, da žena treba da shvati da je to neophodan segment svakodnevni njenog života. Pregledi, redovne kontrole, ne treba otići kod lekara kada već imate problem. Koliko je u tom smislu edukacija veoma važna, ajde nas medija, pa i vas lekara? Pa, mislim da je ovo, kao što smo malo čas i pomenuli, to je u stvari krucijalna stvar. Jer mnoge žene treba podsjetiti. Ja imam mnogo pacijentkinja ovde koje, na primjer, očekuju da ih ja
jedanput godišnje opomenem da dođu. Što znači da, znate, poslovi, ugušeni smo raznim obavezama, porodica, nekada im promakne. Znači imamo i taj deo priče gde žena jednostavno brine o sebi, ali zagušena drugim problemima, prenebregne određen datum, na primer, kada bi trebalo da dođe. Znači, u svakom slučaju na nama je poprilično breme koje treba da nosimo vezano za edukaciju pacijenata. Ispiranje nosa rastvorom morske vode je efikasna i bezbedna metoda u očuvanju pravilne funkcije sluzokože nosa i ima niz prednosti u odnosu na druge pristupe terapija. Zbog svog bogatog oligomineralnog sastava, rastvor morske vode ispoljava antiseptični i antibakterijski efekat, a da pritom ne isušuje sluznicu, ima odličnu podnošljivost, ne pecka i ne iritira osetljivu nosnu sluzokožu, čak ni kada je ona pod upalom i najbitnije, pogodan je za sve uzraste. Zbog sposobnosti da potpuno smiri i regeneriše čak i najosetljiviju sluznicu nosa, rastvor najčistije morske vode doprinosi značajnom unapređenju kvaliteta života osoba kod kojih je otežana fiziološka funkcija nosne sluzokože usled sve lošijeg kvaliteta vazduha, dugog izlaganja zagađenjima iz spoljašnje sredine i zagušljivim prostorijama. Aquamaris je linija 100% prirodnih preparata na bazi morske vode iz Jadrana. Napredna tehnologija izrade preparata štiti tečnost od dodira sa spoljašnjim elementima, a kao potisni gas koristi se azot koji sačinjava 80% atmosfere i čini ove proizvode ekološki prihvatljivim. Upotrebom preparata postiže se olakšanje kod postojećih tegoba i problema sa gornjim kanalima disajnih puteva, čime se jačaju i odbrambene sposobnosti organizma protiv prehlade i gripa. Izotonični rastvor morske vode iz Jadrana Aquamaris Classic obiluje solima i oligoelementima koji imaju veoma važnu ulogu u održavanju normalne funkcije respiratornih kanala nosne sluznice, što omogućava i podržava prohodnost gornjih disajnih puteva i preporučuje se za svakodnevnu upotrebu. Posebno se savetuje osobama koje su dugotrajno izložene klimatizovanim prostorijama, onima koji imaju problem iritirane i suve sluznice nosnih šupljina, ali i za svakodnevno ispiranje nosne šupljine, čime se održava higijena nosne sluznice. Preparat Aquamaris Strong, hipertonični rastvor morske vode, namenjen je rešavanju problema zapušenosti nosa, pa nakon aplikovanja omogućava normalnu prohodnost disajnih puteva i danju i noću. Jednostavnom upotrebom, raspršivanjem sadržaja preparata, nanošenje preparata je potpuno bezbedno za korišćenje, a dodatno doprinosi jačanju organizma od nepovoljnih uticaja iz spoljašnje sredine. Bogat mineralima i oligoelementima, natrijumom, kalcijumom, cinkom, magnezijumom i jodom. Aquamaris Strong deluje kao prirodni dekongestiv i olakšava disanje na potpuno bezbedan način, stoga se posebno savetuje za upotrebu ženama u prvom tromesečju trudnoće, kao najbolje medicinsko sredstvo za rešavanje problema zapušenosti nosnih šupljina. Deluje po principu osmoze, zbog visoke koncentracije soli, drenira i izvlači višak tečnosti iz nosnih sluznica, pa smanjuje oticanje i olakšava disanje. Ukoliko imate tegobe poput kijanja, svraba, crvenila, curenja i zapušenosti nosa, najverovatnije patite od alergijskog rinitisa, a polen, grinje i prašina su najčešći izazivači i vaši najveći neprijatelji. Aquamaris for Allergy se preporučuje za upotrebu osobama koje imaju problem rinitisa usled uticaja alergena iz neposredne spoljašnje sredine. Simptomi alergije na polen se mogu umiriti upotrebom Aquamaris for Allergy, koji oblaže i hidrira osetljive sluznice nosa i time sprečava kijavicu, curenje nosa, neprijatan osjećaj svraba i peckanje, jer pored morske vode preparat sadrži i ektoin, prirodnu supstancu koja se dobija iz mikroorganizama ekstremofila, koji preživljavaju u veoma nepovoljnim uslovima sredine poput visoke temperature, UV zračenja i saliniteta.
Na nepovoljne uslove sredine ekstremofili reaguju lučenjem ektoina koji stabiliše ćelije, čime se štiti imunni sistem i ostvaruje dugotrajan efekat hidratizacije sluznica nosnih šupljina. Štiteći sluzokožu nosa od iritanasa i alergena, deluje citoprotektivno, smanjuje već nastale upale i štiti sluznice od isušivanja i alergijskih reakcija izazvanih polenom ili prašinom. Linija Aquamaris proizvoda namenjena je specifičnim potrebama novorođenčadi, dece i odraslih, a zbog svoje izuzetne blagotvornosti mogu ih koristiti i trudnice i dojilje. Proizvodi ne sadrže konzervanse niti aditive, a redovnim ispiranjem nosnih šupljina nekoliko puta dnevno smanjuje se mogućnost infekcije gornjih disajnih puteva. Aquamaris, vaša prva linija odbrane od prehlade i gripa. Ojačajte svoje čula i udahnite punim plućima. Mogućnost zaraze prehladom i gripom je velika. Preventivno koristite Aquamaris sprej za nos, vlaži sluznicu i održava zdravo funkcioniranje nosa. Mama, more vlaži i štiti nosić? Svakako, a Aquamaris ga ispire za more zabave. Aquamaris, more mogućnosti za zabavu bez prehlada i gripe. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavjetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Nažalost, danas se susrećemo i sa sve češćim oboljenjima karcinoma jajnika, karcinoma grlića materice. Nažalost, i prednjačimo po broju obolelih žena. Sada, vi svakodnevno se negde suočavate sa ženama koje možda ne posete ginekologa kako bi trebalo jednom godišnje, nego dođe posle 3 godine, suoče se sa problemom, dijagnozom. Koliko je teška ta borba koju zajedno bijete? Naravno, zavisi od toga na kom smo stupnju uhvatili problem. 3 godine još i nekako, ali verujte da imam pacijentkinje koja dolaze i posle 20 i 25 godina i čak mi se pojavi žena koja ima 30 godina spiralu ugrađenu i koju nije ni pogledala. To je jedan isto od razloga koji može vrlo da komplikuje zdravlje žene. Idemo kroz to korak po korak. Znači, najvažnije je da uvek u našem poslu držimo se, mi to kažemo, protokola, odnosno reda u dijagnostici. Postoje koraci koji moraju da se ispoštuju i kroz te korake mi dolazimo do najboljeg rešenja. Da li je to operativno lečenje ili ako u nekom trenutku to nije izvodljivo, samo zračna terapija ili nekad hemioterapija, ali kažem, uvek svi koraci moraju da budu ništa na preskok. Kako se na vreme možemo brinuti o svom intimnom zdravlju? To su redovni pregledi, ali na koji način možemo da sprečimo ginekološka oboljenja koja, evo sada tvrdimo, su tako česta? Pre svega, ja uvek forsiram majke da počnu da dovode devojčice pre nego što stupe u odnose. Nije loše popričati sa tom decom, opet sad se vraćamo na onu edukaciju, prosto ih uputiti u stvari koje mogu da se dešavaju sa otpočinjanjem seksualnih odnosa, jer to je kontakt sa spoljašnjom sredinom. Počevši od raznih polno prenosivih bolesti za koje svi znamo, HP infekcije, i ne samo to, nego bilo koje i banalne infekcije koje mogu kasnije da pokažu neke probleme. Znači, početak je već i pre nego što devojčica krene u jedan regularan seksualni život, a onda svakako to je opet ovo što kažemo da steknu naviku da kao i kod, na primer, stomatologa ili kao što rade laboratoriju krvnu i izmokraće, znači to je minimum šta ona može da učini za sebe jedanput godišnje. Saša, takođe jedan od najčešćih problema u Srbiji jeste i problem začeća. Koliki je to bauk i da li možemo reći nešto malo više o vantelesnoj oplodnji? Pa, znate kako, opet moj stav prema tome je, odnosno moje zapažanja, ja imam 3 dece. Prvi put sam se porodila sa 25 godina. U to vreme smatrali smo da je starija prvorotka žena koja ima 28 ili 29 godina. Strašno su se pomerile te granice. Znači, devojke dok završe, ne znam, fakultet ili školu koju su zamislile, dok su se zaposlile, dok su nešto krenule tu da napreduju, bojim se da nekako sada se više podređuje
potomstvo nekim možda ličnim ambicijama, neću da kažem borbom za opstanak, suviše je jaka reč, ali nekako to dođe pod B. I kada se osvestimo i kada želimo to je već možda, da kažem, ne kasno, ali već zvonce zvoni i već reproduktivna sposobnost te žene fiziološki opada. Da podsjetim da, za razliku od muškarca kod koga se sperma, odnosno spermatozoidi produkuju na dnevnoj osnovi, žena se rodi, odnosno devojčica, beba, sa određenim brojem jajnih ćelija koje se više ne stvaraju, samo se troše kroz život. I ne samo što se troše, nego one gube i kvalitet. I naravno što smo u poznijim godinama i ostajemo u drugom stanju, mnogo su veća čekiranja potrebna u smislu genetike i tako dalje, jer to su starije jajne ćelije. Mislim da je to ključ sa kojim se mi u stvari susrećemo vezano za sterilitet, međutim nije sve samo žena, tu imamo ogroman procenat i kod muškarca, da ne kažem jednak, a isto tako imamo jedan broj parova kod kojih apsolutno nismo u stanju da nađemo šta je. Jednostavno ne zna se uzrok. Vantelesna oplodnja je jedna jako dobra metoda koja nama sada pruža velike mogućnosti. Ja samo nisam ni za zloupotrebu iste metode, jer mislim da određene godine žene ipak moraju da budu limit. Iz više razloga. Kasnije, što smo stariji, mi dobijemo različite zdravstvene probleme. Hipertenzija, dijabet i tako dalje. To je jedan aspekt, a drugi aspekt je, ja opet mislim da ta deca ne treba da budu osuđena da imaju kratko roditelje. Koliko, Saša, može uticati hormonski disbalans na sve te promene, ometanje, možda začeća, eventualno dolazi kasnije i kad kažete da možda i ne znate šta je zapravo problem, da li hormoni mogu biti uzrok? Najčešće je to u pitanju, mada ne treba isključiti ni prohodnost jajovoda, miome i tako dalje. Znači, prvo, naš osnovni zadatak je u tom ispitivanju da napravimo standardne preglede. Znači, od toga da, na primer, od vaginalne sredine koja treba da ima određenu kiselost. Zato su sada probiotici vrlo važni da se uzimaju i mi to smatramo kao sastavnim delom i čak vrlo često govorimo ženama da ih uzimaju nevezano sa tegobama. Probiotik je taj koji obezbeđuje određeni pH, kiselost, koja treba da bude između 3,8 do 4,2 i tu su ti laktobacilusi, znači u stvari to su dobre bakterije, ako tako mogu da prevedem. I to je prvi odbrambeni mehanizam koji se bori sa prodorom patogenih, odnosno loših bakterija. I ne samo bakterija, nego svega toga što može. Znači, to je prva barijera. Druga barijera je sam grlić, promene na grliću, polipi i tako dalje. Sledeća stvar su odnosno polipi u materici, miomi, začepljenja jajovoda, endometrioza, razni drugi tumori. Hoću da kažem da mi, prvi pregledi koje mi treba da uradimo, treba zapravo da isključe organski aspekt. Paralelno s tim, partner se naravno kontroliše, to je sad već stvar urologa, i naravno čekiramo hormone, odnosno, da ne kažem kontrolišemo hormone i vidimo njihovo kretanje. Da li treba neka podrška, da li treba malo da damo neke stimulacije i tako dalje. Vrlo često su upravo hormonski disbalansi problematični. Sve češće se suočavamo sa tim da sve mlađe žene imaju problem polipa, mioma, cisti, policističnih jajnika. Da li je to upravo problem današnjice, odnosno tog nekog tempa života koji nam se nameće, ishrana koja je veoma loša, neadekvatna, stres? Šta je uzrok? Mislim da ste u pravu, da je tu dobar deo ili možda naš drugačiji pristup, temeljniji, neću da kažem temeljniji, nego drugačiji pristup u odnosu na ranije. Iznenađujuće, na primjer, sigurno ste i vi upućeni u to u kojoj meri je prisutna insulinska rezistencija, sindrom policističnih jajnika, endometrioza, polipi i tako dalje. Za polipe, konkretno, kao i za miome, mi još uvek nemamo neko jasno obrazloženje zašto oni nastaju, ali zasigurno vezujemo za hormonski disbalans, odnosno za
odnos estrogen-progesteron. To je znači nešto što je naša pretpostavka, ali kažem, mnogo tih situacija dovodi nas do kombinovanih problema. Ne možemo da gledamo samo jednostrano. Vrlo često kada krenemo da tražimo razlog, naiđemo na nekoliko problema, naravno opet po protokolu jedno po jedno isključujemo. Malo pre ste pomenuli pojam endometrioze. Možete li da nam objasnite šta zapravo znači i na koji način se leči? Opet još jedna nepoznanica do kraja za nas i dalje ni tu ne znamo zapravo šta je pravi uzrok, ali je svakako ciklična promena u hormonima jedna stvar koja potencira. Endometrioza je zapravo pojava sluzokože iz materice, koja je normalno tu i koja se sa svakim menstrualnim ciklusom odstranjuje i ljušti. Znači, pojava te sluzokože na drugom pogrešnom mestu. Može biti na jajniku, može biti na materici, može biti na maramici, trbušnoj i tako dalje. I ono što je u stvari problem, promene koje se dešavaju u vreme menstrualnog ciklusa, dešavaju na sluzokoži u materici, dešavaju se jednako i na sluzokoži tu gde je diseminovana, odnosno rasprostata. Tako da u suštini to pravi problem. Ukoliko je na jajniku, stvara ciste, to su te takozvane čokoladne ciste, i ukoliko dosegne određene veličine, mora da bude i odstranjena. Vrlo često mi možemo da se borimo sa endometriozom koja nije toliko izražena i sa terapijom, kontraceptivima, znači izazivanjem praktično, mi to kažemo pseudomenopauze, odnosno ukidanjem menstruacije za jedan period od 5-6 meseci, kako bismo u stvari blokirali te ciklične promene koje se dešavaju u menstrualnom ciklusu. Kada govorimo o endometriozi, ona često može i ometati začeće. Tako je, i to je vrlo česta pojava. Međutim, sa tim se opet borimo na ovaj način. Vrlo lepo se to može regulisati laparoskopskim operacijama, koje su jednostavne. Na ženu to je najmanji atak na organizam, već je na svojim nogama posle 2-3 dana i potom dajemo određenu terapiju koja blokira cikluse hormonske, tako da po prestanku davanja te terapije vrlo često imamo rezultat baš trudnoću. Danas su, nažalost, najčešće infekcije urogenitalnog trakta i morate sada negde da nam predočite šta je najveći uzrok problema sa kojim se suočavaju naročito mladi, a to je HPV infekcija na prvom mestu koju negde možda i ne prepoznaju na vreme, a negde izaziva i opaka oboljenja, na kraju malignitet. Da. HPV infekcija, odnosno HP virus, otkriveno ih je sada već na stotine. Oni koji nas brinu, to su 16, 18 i veći brojevi. HP virus 6 i 11 su oni koji uzrokuju pojavu kondiloma. Jako je česta pojava. Znači, velika rasprostranjenost tih kondiloma, to su polne bradavice, koje su najčešće na spoljnim genitalijama, mogu da se spuštaju čak i dole ka čmaru. Nekad su vrlo agresivne i velikom brzinom se šire. U svakom slučaju treba ih otkloniti. Na njih mogu da se natalože, uslovno da kažem, i ove koje su onkogene, koje imaju potencijal za maligno, a to su ovi viši brojevi. Naravno, kada se nasele na grlić ti humani papiloma virusi, oni tu mogu da budu dugo i da se jednostavno ništa ne desi. Ali sa nekom stresnom situacijom, posle 15-20 godina, oni mogu da budu agresivni, odnosno onog trenutka kada mi nemamo dovoljne odbrambene mehanizme, oni naprave prodor i naprave promenu na grliću. Smatramo da su oni jedan od bitnih, ako ne i najbitnijih razloga za nastanak karcinoma grlića. HPV infekcija može proći asimptomatski. Može. Smatramo čak da jedan veliki broj devojčica ima u jednom trenutku prisutan HP virus, koji se posle toga u nekom trenutku eliminiše. Sad se vraćamo opet na one preglede o kojima smo pričali.
svakako, ako devojčica ili njena majka, kad kažem devojčica, ipak govorimo o devojčicama koje su ipak imale seksualne odnose, uvek treba reagovati. Znači, obratiti se lekaru, to mora da se otkloni i da se blokira. Mada, to je, nažalost, promena koja hoće i da se ponavlja. Dakle, ima recidive. Jeste. Menopauza je još jedna tabu tema, odnosno nedovoljno, da kažem, objašnjena tema za koju se smatra da je to period kroz koju žena prođe i završi se. Menopauza traje. Znači, imamo tu jednu zabunu. Menopauza je poslednja menstruacija u životu žene. Menarha je prva menstruacija u životu žene. Znači, to je prekid menstruacije. Kad kažemo menopauza, mi mislimo na poslednje krvarenje koje se desilo ako pogledamo retrogradno godinu dana. Znači, mora da prođe godinu dana i mi onda kažemo to je bila menopauza. To nije period. Period je klimaks i period je perimenopauza. Klimaks počinje već negde oko 40. godine ženinog života i traje 20. godina. To je u stvari period kada počinju jajnici da menjaju svoje funkcije, da polako usporavaju, žena tada malo primećuje da ima drugačije menstruacije, da nekad budu malo neurednije i tako dalje. A period oko menopauze, 2, 3 do 4 godine pred menopauzu, to je baš period kada žena dobija i simptome koji su vrlo karakteristični. Valunzi, nesanica, rasejanost, depresija, pad koncentracije, opadanje kose, gojenje. Vrlo često tu kreće disbalans i sa drugim hormonima, sa štitnom žljezdom, kreće nekada dijabetes, holesterol skače, kardiovaskularna oboljenja i malo kasnije može da krene i osteoporoza koja je ozbiljan problem. Ovo je period kada žena treba dosta da obrati pažnju na svoje celokupno zdravlje. Ne mislim samo na ginekološki deo, govorim tu, znači, i štitna žljezda i sve ovo što sam nabrojala, obavezan pregled dojki. Ja smatram da je taj pregled i mnogo ranije neophodno uvrstiti u svoje regularne kontrole. I to je nešto što žena mora da prihvati kao nešto normalno. Znači, period oko menopauze jeste težak period i neprijatan period, međutim, mislim da je prilično važno kako smo mi skockani u glavi. Zato je vrlo važno baviti se sobom, u smislu rekreacija, hodanje, vežbanje, zdrava ishrana, izbaciti pušenje, pušenje kao jedan generalno loš faktor za sve, izbaciti slano, uvesti neke suplemente, vitamin D3, kalcijum, izbaciti alkohol, ne mislim na čašu vina, nego mislim na malo veće količine, jeste, to je zdravo, naročito crno vino, jeli? Mislim da je to ključ stvari, da žena to prihvati kao jedan najnormalniji deo svog života i svakako da uživa u druženju, vrlo socijalan deo, bitan druženja, izlazaka i tako dalje. Kada pominjete dijetetske suplemente, nešto što se negde u menopauzi često preporučuje i pored tih dodataka ishrani jesu i neke hormonalne terapije. Da li se one preporučuju i u kom periodu? To su takozvane supstitucije. Apsolutno nisam protiv toga. Zaista, kod nekih žena je to neophodno dati. Postoje pacijentkinje koje su duboko depresivne u ovom periodu, do te mere da ne izlaze iz kuće i praktično ne izlaze iz pižame, iz kreveta. Nije to samo razlog, nego izrazite tegobe koje imaju. Tu apsolutno mislim da žena treba, ukoliko se redovno kontroliše i ukoliko je potpuno zdrava, znači ima zdravu jetru i sve ovo drugo što smo pobrojali, uz redovne, češće kontrole, apsolutno mislim da ima prostora za hormonsku supstituciju. Menopauzom se definiše poslednja menstruacija koju godinu dana ne prati sledeća menstruacija.
Brojne promene koje prate smanjenu funkciju ovarijuma većina žena počne da osjeća čak 10 godina pre izostanka menstruacije. To je period pre menopauze. Nakon ove faze sledi prelazno razdoblje koje nazivamo perimenopauza. Godinu dana nakon poslednje menstruacije organizam počinje da uspostavlja hormonalni balans i ulazi u postmenopauzu, koja u proseku traje do 7 godina. Simptomi koji se javljaju kao posledica smanjene funkcije ovarijuma ispoljavaju se kao vazomotorni poput valunga, crvenila lica, noćnog znojenja, vaginalne suvoće i svraba, promene raspoloženja, anksioznosti, depresije, nervoze, problema sa nesanicom, smanjenog mišićnog tonusa, glavobolje, urinarne infekcije i demencije. Dodatno, nizak nivo estrogena dovodi do gubitka koštane mase, povećanog rizika od kardiovaskularnih oboljenja, ali i razvoja metaboličkih oboljenja, gojaznosti i dijabetesa. Prirodna nadoknada fitoestrogenima, selektivnim modulatorima estrogenih receptora, predstavlja savremeni pristup u smanjivanju svih navedenih tegoba, a njihov efekat se ogleda u poboljšanju kvaliteta života svake žene. Pored puberteta, svaka žena i kroz menopauzu proživi još jednu značajnu hormonsku promenu u svom životu kada se suočava sa brojnim nelagodnostima. Ipak, ima i onih dama koje nemaju nikakve subjektivne simptome. Bez obzira kojoj grupi pripadate, veoma je važno da znate šta bi trebalo da preduzmete kako do tegoba ne bi došlo ili na koji način da ih efikasno ublažite ukoliko one već postoje. Preparati na bazi fitoestrogena su potpuno bezbedni i ne ispoljavaju neželjene efekte. Crvena livatska detelina se smatra jednom od najboljih prirodnih izvora fitoestrogena izoflavona. Crvena detelina raste po livadama i pašnjacima, a njeni raskošni crveno-ružičasti cvetovi predstavljaju bogatu riznicu lekovitih sastojaka. Sakupljaju se od maja do septembra, suše, a zatim koriste protiv raznih tegoba i bolesti. Decenijama unazad se ova biljka koristi u tradicionalnoj narodnoj medicini za ublažavanje simptoma menopauze, pa je zbog svojih blagotvornih svojstava prirodna alternativa hormonskoj terapiji. Ekstrakt crvene deteline sadrži 4 različite izoflavonoida, koji su slične strukture kao ženski polni hormon estrogen, a efikasniji od soje jer sadrži od 10 do 20 puta više biljnih hormona. Svoje pozitivno delovanje izoflavoni ispoljavaju i kod osteoporoze, jer skriveni u lekovitoj biljci, fitoestrogeni pomažu u izgradnji gustine kostiju. Osim toga, crvena detelina poboljšava cirkulaciju, povećava nivo dobrog holesterola u krvi i jača arterije. Preparat Feminal kapsule za oralnu upotrebu sadrže ekstrakt crvene livatske deteline visokog kvaliteta. Preporučuje se 1 Feminal kapsula dnevno kao dodatak redovnoj ishrani, koja sadrži 40% izoflavona u 100 mg standardizovanog suvog ekstrakta crvene livatske deteline. Kao glavni sastav preparata, Feminal kapsula izoflavoni doprinose smanjenju menopauzalnih tegoba, jer spadaju u grupu biljnih materija koje su slične hormonima. Izoflavoni imaju sposobnost oponašanja pozitivnih svojstava i delovanja hormona, dok su štetne izbegnuta. Pored smanjenja tegoba u menopauzi, izoflavoni imaju povoljan uticaj na zdravlje kostiju, krvnih sudova i srca, regulaciji nivoa triglicerida i holesterola. Definitivno, najbogatiji izvor izoflavona je crvena livatska detelina. Feminal je preparat namenjen ženama neposredno pre, za vreme i nakon menopauze, koji ispoljava svoja blagotvorna dejstva i ublažava tegobe, talasa vrućine, noćnog znojenja, neraspoloženja, glavobolje, nesanice, razdražljivosti, nervoze, povećane osetljivosti grudi i suvoće vagine. Uzmite najbolje iz prirode. Feminal kapsule, vaša zdrava navika i eliksir vitalnosti i dugovečnosti.
Kada govorimo o rezultatima vaše ordinacije tokom dugog niza godina, šta je ono na što ste posebno ponosni? Pa ponosna sam na mnogo beba koje je izašlo odavde. Bilo da sam ja porodila, bilo da su negde drugde sam ih uputila. Znači, to je onako nešto što je po meni, što izdvaja ovu moju granu i zbog koje sam se dobrim delom i odlučila, jer to je ipak jedan divan, plemenit deo medicine. Temperamentan, što bih ja uvek rekla. Znači, akušerstvo, to je ono što je za mene najvažnije, ali isto tako vrlo sam ponosna što sam u velikom broju slučajeva bila vinovnik rađanja te dece, kada su žene bile potpuno spremne u glavi i došle sa odlukom da će napraviti prekid trudnoće. I to mi je bio, uvek sam bila vrlo zadovoljna kada sam uspela da ih preobratim, odnosno da ih nateram na jedan način da potpuno promene odnos prema toj trudnoći. Naravno, posle je uživala u tom svom detetu. Dakle, ujedno ste i ginekolog i psiholog. Ja mislim da je to jako važno. Jako važno, da svi lekari moraju biti na neki način, manje ili više, naravno nismo profesionalci, ali moramo da shvatimo ponaosob da se bavimo svakom ženom. Šta je vaš savjet za skladan život, bez stresa, koliko je to moguće ostvariti danas? Za mene je uvek prioritet bila moja porodica, moja deca, to je ono što vas ispunjava za ceo život i najlepši moji trenuci su u stvari vezani za kuću, za porodicu i zato savetujem zaista i ovim mladim osobama, mladim ženama da to shvate kao svoj prvi zadatak u odnosu na sebe. A sve ovo drugo dođe, stigla sam i da budem primarijus i da doktoriram, sve to ide uzgred, ali niste ništa ako ovde niste postigli sve. Hvala vam najlepše na razgovor.